فرمائش پر داستان خاطرہ شواڑان یعقوب ارمان و ای سنگت نے پرنس نصیر احمد قادری ہے ششنگرو فرمائش انور زخمی ہے جمعہ پہچان مترسوار ہے مصری محمد آصف ہے شیخ مت فرمائش اشرف ارمان برانزی ہے وائی سنگت ہے شنو کنڈی مقصود محمدی ہے لیاقت قادری ہے خالد قادری ہے شسورگل فرمائش کرتا نور احمد کشانی قادری ہے دوارہ فرمائش شسالوں کا شاہجہاں ظہیر ہے دلگوش قصہ گوش کشوتی شاعر ارچی منا گل شو شابر محبت گا پمنی اولی سر آؤ کا صدا عالمی دل بر پیغام داتا کہ بیاوینیا گندے منا تو بتنیایا حیران اللہ کے نون چونکنین رائے دگانے چنی مونکنین من پنداروان گلے خاطرن من عشق نزانتن نیولی سرن سر کرت ودا کلیے برابرا دم برتن نیشتن برے کے سرا دل خوشالن بیادان تا سرگتن شودا من تنگ دیگرا درستی نداری من بریک لیا منن نا بلد نسن درستی منا آپ سرا پرائی من سیل کنوک آرام نداری نون عشق گنوک نیمون پاپا بے چمان رو مجبور دلا کو جوڑ کن چمے دور دور من سوچ کر تن یک مرد میں بنیاما نونت آگ سے شجالے نشانی ہمیشن کے درخت والے سر کرت وطرا من بے پلے گسا بلکہ گرین من گلے مجلسا کاسے مبی من کرت باز دعا قسمت آیال کن گلت تانکا بناز منالو آوال کو یہ یعقوب غریبار خوشحال کو نیشتن منو آو دیوان کو لاتیں دنیا یہ گپان کو آکش سلیمہ منایا لکم یہ عشق گنو کا رب دلکن گپ چیر نینت برت گمنی دلا سوجے گرین من وطی گندلا تنندو کے ویا درا دا تگش بازا تکاسد جواب دا تگش من کسے نبی کرتے گو من زبان زمین شاہد انت میں گواہ آسمان دین دے تبم من وطی کا سدان